أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن نهج بنهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. وقال في محكم آياته وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الشاعر: عليك تقوى الله فالزمها تفز، إن التقي لربه لمنعم. فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله, mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, miyulya kamu sin Allah. Muna-muna sambakun na to in panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran niya mahamun liya. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah. O kamu mga tao parat saya, o kamu mga bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, ittaqullah. Kabuga kamu fa Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, sin mattan kabuga kaniya. In maksud sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih ay bimakna mattan pagmabuga fa Allah, doon labay hapaghinang sindiaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sadta pagtinggal ha mga parkala pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Iban ibut ayaw kamu mikimatay, in buat malengkan in kamu bilang ha mga jumlahan sin mga sila, nagmamalilla pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang ha jumlahan sin mga sila, naggugulal muslim fa Allah subhanahu wa ta'ala.
Jari niya mga palanggungan sin kami hapag iman milya kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. In Rasul sallallahu alaihi wasallam piarasin Allah subhanahu wa ta'ala mari pa dunya rahmatan lil alamin. Mahinang sabab hasupaya mabilang rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala pakatan alam. Ay bimana in Rasul sallallahu alaihi wasallam piarasin Allah subhanahu wa ta'ala mari pababaw sin gumi hasupaya manghindo kato taniyo sin pakarajaan amuin hikarayaw sin pagdunya-dunya na to labi luba na in pag-akhirat sin kita niyo. Damikyan in Rasul sallallahu alaihi wasallam piarasin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya mamanda ikato taniyo sin mga pakarajaan amun hikapiligro sin pagdunya-dunya na to labi luba na in pag-akhirat sin kita niyo. In Rasul sallallahu alaihi wasallam piararay sab sin Allah subhanahu wa ta'ala manghindo kato taniyo tudyo matu papagtauhid fa Allah subhanahu wa ta'ala pagtunggal fa Allah subhanahu wa ta'ala doon ha pag-ibadat. Sabta piararay sab sin Allah subhanahu wa ta'ala in Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya magpahalli kato taniyo din haparkala syirik pagsakuto fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyanin Allah subhanahu wa ta'ala piaranin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya manghindo kato taniyo sin pagbahason sunnah atau akan tarika sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sarta in Rasul sallallahu alaihi wasallam piararay sab sin Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya managahi kato taniyo manglangi kato taniyo pamanga parkala bago amin wayroon na kaya hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabab yung mga parkala ini amoy mga parkala wala na kaya hindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang masi-masi naman hihinang sin manusia wayroon datungan niya adlaw kiyamah buat malengkan amin apinarka jahannam. Mga palangungan sin kami hapag iman milya kamu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon din hamanga sila naggugulal matan bar iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. In buat malengkan nagmumuhot sin sa lagu tungbas din na Allah. Wayroon din hamanga naggugulal bar iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. In buat malengkan nagbumuhot-muhot makasud palom sin sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na in sa lagu tungbas hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanga sila ipon niya amuin matan nag-ibadat maun kaniya amo na insulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naingaton sin kita niyo insulga sin Allah subhanahu wa ta'ala piabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala in darajat atawakan piabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala in lambang niya. Aun na rin ha mga manusia hasabab sin amal ibadat nila makasud sila maun papanagnaan darajat atawakan panagnaan lambang sin sulga. Aun na rin ha mga manusia in mataas-taas sin darajat niya rin sin kaina pasurun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala pa hikarwa lambang sambil na maglaton pataas sambil aun na rin ha mga manusia amuin matanin pag-ibadat nila fa Allah subhanahu wa ta'ala nasampurna nila yung pag-iman fa Allah subhanahu wa ta'ala hibutang sila sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hasa taas-taas darajat sin sulga amunin jannatul firdaus. Day nasabyan wayroon din ha mga manusia in buat malengkan in kabayaan niya yaon si hamartabat sa taas-taas. Di naman ha dunya labi luwa na adlaw akhirat. In manusia, piun yan sa rayaw-rayaw amuin para maun panghinhawabaran niya. Wayroon din ha mga manusia in piun yan doon si hababa. Sa sumagawa in piun sin manusia, amun yaon si rin sa taas-taas, martabat at tawakan darajat. Dinasabyan, aon din ha mga kakahinang hindu kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin bang apabila na paragbus sin kita ni ron hagin hawabaran na to,
hibutang kau sin Allah subhanahu wa ta'ala doon ha sa taas-taas darajat sin sulka. Demikian, bangunan pa kau bay, astana sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon ha taas sa taas-taas darajat sin sulka, amunan jannatul firdaus. Wasiyat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam muna-muna pa mga kasahabatan niya, lapay na kita niyo ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tupa karadyaan, bang apabila na paragbos sinamuk Muslim, doon hakin hawabaran sin siya. In bangunan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, bay astana, halong sin sulka. Hadith kariwayat, din kan Abu Umamat al-Bahili, karidaan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baytin fi rabadil jannah, liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa. Wa bi baytin fi wasatil jannah, liman taraka al-kadhiba wa in kana maziha. Wa bi baytin fi a'la al-jannah, liman hasuna khuluquhu. Rawahu Abu Dawud. Hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tungod pa mga sila tumpukan sin manusia, amuin bangunan bay sin Allah subhanahu wa ta'ala, dito halom sin sulga. Sarta pangatasan at tawakan garanturan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga manusia ini. Panagnaan tumpukan, nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baytin fi rabadil jannah. Sabunnal tuod long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pangatasan ko, atawakan garantoran ko, inhambuok manusia, haadlaw qiyamah, amuin bangunan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, bay astana, hapanag na ang lambang sin sulka. Ay bimana hapanag na ang darajat sin sulka. Hisiyo mga manusia ini, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa. Sila na long ni in mga manusia, tinggalan nila in parkala paglugat. Amin duma sila maglugat, iban si mga panaiban nila. Wa in kana muhiqqa, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, misan in kiaunan niya hakasabunalan siya. Tinggalan niya in duma siya maglugat, iban sin panaiban niya. Minsan kiingatan niya pakinhawabaran niya sin hakasabunalan. Imaksud sin paglugat na hindi amin mira pagbahasahon. Amin paglugat, wayroon natija, amin wayroon karayawan makawakan niya. Gamman in makawa sin mano siya paglugat ini, makapagbanta si iban sin iban niya, makapagkalo siya iban sin tao iban niya naglalasa, aun wakto mahinang pasabab, makapagbutas sambiling kaiban na makapagbuno pahasabab sin paglugat nila. Amoy ni piyapahalian kato tanyo sin sara sin agama. Amin dumaki tanyo maglugat. Ha mga parkala siwi-siwi amin wayroon da puspa iddan niya. Amin wayroon da madawhat na to karayawan. Nabang apabili na mukmano siya kaya pa ganganin hawa napso niya. Duma maglugat iban sinta iban niya. Hauno-uno pa karadyaan lawi luwa na parkala pag-agama. Amin wayroon da madawhat niya kapaiddahan, marayaw pa inhimundong na sadya siya. Doon ha paghundong niya yaon, mahinang yato sa bangunan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, bay astana, halom sin sulka. May ta'baha. May ta'baha bangunan at tawakan piyabidda sin Allah ta'ala, in darajat si mga manusia ini, sabab in karya salisin kita niyo manusia, asal siya sabot sin Allah ta'ala, lom sin Quran mahamulya. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa kana al-insanu akthara shay'in jadala. In karya salisin manusia, mataod in lugat nila. In karya salisin manusia, di mabaya daw ko na paglugat. Banga pabila siya on nara, naglugat, kabayan niya siya sa jemang daog. Amin in karya salisin manusia. Wayroon din ha manusia, in mabaya daogon. Doon ha pagbisar, kawayan niya siya sa jingkurek, wayroon na rong, siya sadya. Nabang apabilin manusia, kaya tinggalan niya atawakan kaya pa gangan niyan hawa napso niya haparkala yatto, amuin, minsan siya di kalugatan sa sumagawa, atasan niya magparaog, minsan siya kasamunalan,
Hauno maksud habang man makawa niya madawhat nin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangunan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala bay astana hapanagnaan lambang sin sulga. Panagnaan. Hikarwa rin ha mga tumpukan sin manusya. Amuin bangunan isab sin Allah subhanahu wa ta'ala bay astana doon hari tungan sin sulga. Ingkain na ito hababaan panagnaan lambang. Bihaon niya rin isab siya timaasin darajat niya doon hari tungan sin sulga. Hisi mga manusya ini, wabi baytin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Bangunan day sabsin Allah subhanahu wa ta'ala bay astana hari tungan sin sulga in mga manusya tinggalan nila in pagputing misaning kiaunan nila naglalangog-langog sadya. In parkala pagputing kiingatan sin kita niyo din ha mga parkala pianglangan sin sara sin agama. Sadta in parkala pagputing ami magbisara ko sin bisara wayrong kasabunalan niya hambuok din ha mga alamat sin tao munafik. Wayroon din kato tani imawaya takon munafik. Atasan na mamuno sing kaywan bang apabila tiyawag mo ini kolon munafik mamunuin manusia. Wayroon din kato taniyo mawaya tawakon munafik sa in makasusa mataod din ha mga bangsa nato muslimin naggugulal muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagawa magaan hadila nila magbisara sin bisara wayrong kasabunalan. Labi luwa na magbisara tungod paparkala pag-agama. Mamayta inyarilong niya nahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahinang si mga kasahabatan, nahinang si mga tabiin sa sumagawa wayroon kabakanta dalil sin mga parkala ito nahinang nila. Magsusungin zaman, magsusungin puting sin kamatauran din ha mga manusya. Imaparihala da rin di amuray mga manusya, pia parihala, amuin giagardan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amurin sila mga matan bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Naon waktu in manusya, hari na siya makapagputing, amuin puting tuuron niya, matutuod, aun waktu magputing siya, doon labay ha, pagsuy-suy amin langog-langog. Mag-story siya lang niya langog-langog ba? Kalalamihan sadya. Misal lang niya wayrong kasabunalan niya sa kalalamihan. Nauning kabtangan, agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa mga manusya ini. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wailul lilladhi yuhaddith fayakdhibu liyudhika bihil qawm. Wailun lahu. Agi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kabinsanaan pamanga sila manusya, amuin magkabtangan, magbisara, magsuy-suy, sinwayroon kasabunalan, magbisara puting, maghinang-hinang story, uning maksud niya, liyudhika bihil qawm, supaya magkatawa sa jalong ni manusya. Imaksud niya magpakatawa, kalalamihan pa manusya, supaya tumao din magbilib ka niya, supaya tumao din followers niya, wallahu musta'an wa alayhi tukalan. Amoy ating maksud niya, supaya mataod kuyakan ka niya, mataod mabilib ka niya, mataod makad ka niya, atasan niya magputing. Naunin kapdangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wailul lahu, kabinsanaan ka niya. Di nasahabyan, makawata, pangadjian na hadith, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, imparkala, pagputing, siwara matutuod atawakan langog-langog, inyari parkala, dakula, hapang aton sin agama Islam, bukon parkala amuin makaanggaan sin kita niyo. Di nasabyan, patot suway pagtawbatan sinambuk Muslim, bang apabila gimaan na kaniya, makaan na kaniya, magbisara sin bisara, wayroon kasamunalan. Hikaturin ha mga sila amuin, dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala bay astana, halom sin sulga. Imanga manu si ini nakabidda in darajat nila, ha mga manusya amin nasabot na to panagnaan. Sabab may imanga tumpukan si manusya ini, dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala bay astana, doon ha sa taas-taas darajat na sin sulga, amunin jannatul firdaus. Biya na sin sambat na kaina, in kabayaan sin kita ni manusya, yato kita ni hataas. Dahil na sa dungdung imaraw, bang apabila kau mabaya, mabilang din ha mga manusya ini amuin bangunan sin Allah subhanahu wa ta'ala bay astana, ha sa taas-taas na darajat sin sulga amunin jannatul firdaus.
wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Bangunan sin Allah subhanahu wa ta'ala bay astana in manusia doon sa taas-taas na darajat sin sulga unin sifat nila hambuok da liman hasuna khuluquhu, amoy nagdayaw sila sin pangaddatan nila. Amoy mga manusia marayawin pangaddatan niya. Amo to'y iyato indin ha mga manusia himutang sin Allah subhanahu wa ta'ala doon sa taas-taas darajat. Pagparayo sin pangaddatan, makaandungon sin kita niyo, sa sumaga mahunit ang gautaan sin ginhawabaran. Pila na sadya rin naman mga manusia, naggulan ina ko marayo yung pangaddatan ko. Sa sumagawa, wayroon di maragbo sin kabtangan niya ro nakakahinang niya. Imparkala, pagdayo sin pangaddatan, parkala, maluhay. Bang sadya kiingatan sin kita niyo, sa sumagawa, mahunit ang gautaan sin manusia. Di na sa amin suway na to pagtuyuan, in pagbahasahon pagparayaw pangaddatan. Bihari in dagbos, sin pagbahasahon pagparayaw pangaddatan. In pagparayaw pangaddatan muna, suway paragboson sin ipon, maong patag-ipon. Paragboson sin kita niyo, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, tudyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimana, parayawan mo muna, yung pangaddatan mo pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawala pa ko nagparayaw sin pangaddatan mo pa pagkahimu manusia. Sa buwayron pus, nagpareho sa Diyago simpangaddatan mo papagkahimu manusia. Hanagpapanjari Allah subhanahu wa ta'ala mangiim pangaddatan mo. Biyari ni tibayhuan niya. Aon din na mga manusia, naggukulal, marayo yung pangaddatan niya. Naam, marayo yung pangaddatan niya papagkahin niya manusia. Banga pawila siya maglapal kabtangan, marayo ra kumandunghukon. Magpanabang siya tayo manghud niya. Banga pawila, halong kasigpitan, along amin magkahunahan, damikyan kakitaan min sawa ay mo kahapamayhuan niya, ingkahupuan niya marayong pangaddatan niya, papagkahin niya manusia. Sa sumagawa, aon din ha mga hinang, hindi, wala niya na hinang. Di minsan mag-ibadat pa Allah Ta'ala. Di mo kakitaan, magkatupamasin, magsambahayang. Sa marayong pangaddatan. Naggukulay na kulong niya, marayong pangaddatan ko. Nalong si mga kaulamaan sin kita niyo, di masamunal indayaw pangaddatan sin hambuk manusia, papagkahin niya manusia, banga pabila wala niya na adyayo yung pangaddatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay bimana suway na to paunahin Allah subhanahu wa ta'ala, pagdayawan sin pangaddatan na to, habihari intiwayuan, hapag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hapag hinang sindiaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sadta pagtinggal ha mga parkala pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naon na isabdi na mga manusia mga subo, long niya tuhan, aon din ha mga manusia, nag-iibadat long niya. 5 waktu. Sa sumagawa, manging pangaddatan niya. Bering sabi long ni kaniyayaon. Di na to ini mahimuting, aon to din ha mga manusia, mag-ibadat, 5 waktu, nagpupuasa, naghahadji, nagsasarak ka, sa manging pangaddatan niya. Naunin siyambong si mga kaulamaan sing kita niyo tungod pa mga manusia ini. In mga manusia yan long nila, in mga manusia amoy nag-ibadat, fa Allah subhanahu wa ta'ala sa sumagaw mangiin pangaddatan nila. Hambuk yan din ha mga alamat sin nag-ibadat sila wayroon ka-ikhlas fa Allah ta'ala. Nag-ibadat sila aon sa diapyuhong nila. Ay bima na wayroon doon ka-ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun ka nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala, inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sa munal to din sambahayang, ay bima na banga pawila kaya ang gautaan sinambuk muslim in sambahayang 5 waktu, inyaun mangdahi kanya tanha anil fahsya'i wal munkar. Mangdahi kanya amuin katinggalan ni mga parkala, amuin dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin mga hinang, wayroon piyagmarayaw sinsara. Sa makakita ra ko nag-ibadat mang impangaddatan, in kahupuan niya yan, in mga manusia nag-ibadat sadya, wayroon doon in ka-ikhlas fa Allah Ta'ala. Nagsambahayang sadya siya, wayroon niya piya sambahayang in pangatayan niya. Rimuko siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala niya piya agad, piya ruko in pangatayan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Simujud siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, wala niya piya agad, in pangatayan niya, piya sujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Day nasawab yan, in pag-ibadat niya, wala nagbakkas do nakabuhi niya. Day nasabi, makakita kau, manusia bihat tuwing kahalan, mag-ibadat sa sumagawa mga ipangaddatan. Day nasabi yan,
In Muslim suway siya balance. Muna-muna parayaw niya pangadatan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pa siya magparayaw siyang pangadatan niya, papagkahin niya, mano siya. Amuya tuin matan bar iman fa Allah subhanahu wa ta'ala, marayaw yung pangadatan fa Allah, damikyan marayaw yung pangadatan niya, papagkahin niya, mano siya. Dahil ha mga tibayhuan sin sarayaw-rayaw pangadatan, papagkahitan sa mano siya, ingkain na ito pangadatan na to fa Allah, bihaon pangadatan sin kita niyo, papagkahin na to mano siya, nasabot sin Abdullah ibn Mubarak, rahimahullahu ta'ala, fi tafsiri husnil khuluq, doon lang ni hamaksusin pagbahasang dayo pangadatan namin papagkahin na tumano siya. Huwa talaqatul wajh, wa badlul ma'ruf, wa kafful adha. Impanagnaan lang niya, din ha mga alamat pangilahan mo inmano siya, marayo yung pangadatan niya, talaqatul wajh, sawaay mo kasin pamayhuan. O yung katawa, kakitaan mo rin doon ha, pamayhuan sin siya. Ay bimana kuno-kuno ka mo magbak, kakitaan min sawaay mo ka. Uyong katawa rin ha pamayhuan niya. Bukon amin piapangirugan ko, nangunguli sumaw kay mo. Inyan din ha mga alamat simbo ko marayong pangadatan. Bot malingkan, baka mo natuod sabihin, dagbos sinamukmano siya. Sa sumagawa, din ha mga alamat, amuin, banga pabila ka mo magbak, bakon niya ko sin uyong katawan niya. Bakon niya ko sin sawaay mo kaniya. Damikyan, badlul ma'ruf, amo na lang ni in pagtukbal sin uno-uno amin karayawan. Ay bimana kuno-kuno ko magkagunahan, tukbalan niya ko sin tatawangan niya. Doon nakahapangalta, doon nakahalugto, uno-uno na tibayhuan, amin hikatawang niya kay mo. Yung mga mano siya, matagi magtawang, inyan din ang mga alamat sin mano siya, marayong pangadatan niya. Damikyan, kaful adha. Amo na lang in pag-ig, sin uno-uno makamumula. Ha, makakita siya makamumula ron haraan, igon niya. Inyan pangilan si marayong pangadatan niya. Makakita siya tayo manghud niya, nakahinang kasaan, patumtuman niya ilumutuan, inhinang niya bukom marayaw. Ha? Pagtaubati, pangayoy kampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala, inyan pangilan si marayong pangadatan niya. Damikyan, mga pamilya siya makakita, tayo manghud niya. Mathalan, di mingat magsambahayang, hinduan niya, bukon niya bang gaman pagamahan. Malukay na ko, nag-ibadat, di misan kumingat, makabuntol pong pagsambahayang. Bukon niya din ang mga sarayo-rayo pangadatan. Nang hindo na kaw, sa sumagawa, way rin doon yung pagbahason, hikmah. Amin bil hikmah. Sa mga pamilya ko maghindo hamano siya, parayawon mo tuhan, nabi inilumin, kurik pagsambahayang. Bukon mo kaman pagamahan. Ha, imaksud ta nagdaawa hamano siya, manawag tawag hamano siya, hasupaya, dumayaw yung pag-ibadat niya. Na mga pamilya, hawag to ko nagdaawa, piyagamahan mo yung mano siya, pamungmungan mo yung mano siya, ha? Sabuton may makakahinang niya, way mo imamu. Sakali, amuin mahinang sarap gaman, amuin dumukal siya at tawakan, ma-hurt in feelings niya sambat simbahasa. Mabaliin pangatayan niya, nanalawa ni maksusin dawa. Di na makatay mainmano siya. Di na sabihan mga pamilya kita magdawa bil hikmah. Amuin paunon tayong kabtangan, lang malambot, patumtuman tasin sarayaw-rayaw, patumtum, dahin ha Allah subhanahu wa ta'ala, iban ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina fastaghfiruh, faya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahi hamdan hamda wa syukru lahu syukran syukra. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Mga jamaah bariman milya kamusin Allah subhanahu wa ta'ala. Patut suway pagsarang sukulan sin tiap-tiap din kato taniyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sin masi-masin niya kita niyo dihilan maniyo tiyo pangumulan, maniyo tiyo waktu, amin mahinang sawab makapag-ibadat kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Labi luwa na impiabot kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga yadlawan sarayaw-rayaw. Amin din ha mga yadlawan sarayaw-rayaw pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin mga yadlawan ini. Timag na rin sin kahapon habihaon sambil amin mga yadlawan hasusungon. In yadlawan ini, in mga yadlawan ini din ha mga yadlawan amin siyaksian at tawakan siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran mahamulya.
In Allah subhanahu wa ta'ala, bang apabila siya sumapa, hauno-uno perkala makhluk pia panjari niya, inyan din ha mga alamat sin kalabbihan, kalagbuan, sin pia panjari niya. In Allah subhanahu wa ta'ala, siyapahan niya, in mga yadlawan, long sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom sin Quran mahamulya, wal fajr, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal layli idha yas. Muna-muna siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala in waktu fajar. Hatanda sin kalabbihan, kalagguan niya. Walayalin ashr. Damikyan siyapahan day sab sin Allah subhanahu wa ta'ala in hangpu dum atawakan hangpu adlaw. Unim maksud sin hangpu adlaw amin siyapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat ni ini. Nasabot sin mga ulamaul mufassirin, benakan Ibnu Abbas, iban kan Ibnu Zubair, iban sin Mujahid, long nila in maksud long niya sin hangpu adlaw haayat sin Allah Ta'ala, amo na long niya hangpu panagnaan adlaw sin bulan Dzulhijjah. Bihaon yari na kita niyo ha bulan Dzulhijjah. Yari na kita niyo ha hikarwa adlaw sin bulan Dzulhijjah. Na in bulan Dzulhijjah ini siyaksian sa siyapahan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala tanda sin kalagbuan kalabbihan niya. Unin din ang mga hadith na sabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pa mga yadlawan ini. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith ka riwayat Ibnu Abbas, "Ma min ayyamin al-'amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, al-ayyam al-'ashr." Wayroon long niya din ang mga kakahinang long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Din ang mga ibadat inbang apabila nahinang sinabuk ipon ha mga yadlawan ini, amunay nilong ni in labi kalasahan, labi kakukuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mahinang mo ibadat ha mga yadlawan hangpu ini. Sa mayta hawak to yan din doon in pagbahasahon amuna in adlaw paghaji. Amin kaingatan na maalum da kato taniyo. Amin pila adlaw rakuman, amin dumatong na pagbahasong Yawm Arafah, sambil amunain Yawm Idil Adha. Inyari din ang mga yadlawan sa lagu-lagu pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan yung mga sila bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Din ang mga sifat nila. Bang apabila dumatong inhang po adlaw sin bulan Dzulhijjah, unin hinang sin sila. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. Inkiaunan si mga sila bariman fa Allah subhanahu wa ta'ala, bang apabila dumatong na in panagnaan hangpu adlaw sin bulan Dzulhijjah, magzikir sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Magzikir sila fa Allah subhanahu wa ta'ala, tumumtum sila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan na hadith ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, kiriwayat din kan Abdullah ibn Umar, kiridaan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala karwa, long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wala ahabbu ilayhi al-'amalu fihinna min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Wayroon long ni rin ha mga kakahinang ammal ibadat lawi kalasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta nakalaggo lipaton sin Allah subhanahu wa ta'ala yung karayawan doon kaniya. Amo na lang ni mga ibadat na hinang mo, dahin doon na panagnaan hangpu adlaw sin bulan Dzulhijjah. Dahin nasabihan, dia akan kita ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid." Dahin nasabihan lang niya, patauran niyo lang niin pagtahlil niyo. Imana sin tahlil, amo ni mamungkaw la ilaha illallah. Wat takbir, amo ni mamungkaw Allahu Akbar. Wat tahmid, amo ni mamungkaw sin alhamdulillah. Inyari na hambuok si halapal kabtangan, amo na in padaran hapal sing kita niyo katan, amo in pagkabtangon sing kita niyo adlaw haylaya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tumagna haadlaw kahapon, bihaon sambil pa yadlawan susungon, amo in hangpu adlaw, sambil amin tu adlaw mapu asin adlaw haylaya, siara kato tanyo sin sara magtakbir na kita niyo. Sa sumagawa in pagtakbir na bahagi magduha, biyahari si mga kaulamaan, aulong ni pagbahason lo niya takbirul mutlak, iban takbirul muqayyad. In takbirul mutlak,
Amo na lang in tumakbir ka wayron waktu niya. Wayron waktu niya tertentu. Kuno kau mabaya tumakbir. Hawaktu ko limilingkod himali-hali. Hawaktu ko si masaday-saday. Manjari ko tumakbir. Tumagna lang nin waktu niya amo nin adlaw kahapon. Panagnaan sin Dhul-Hijjah. Sambil maun pa hikasiyam adlaw sin bulan Dhul-Hijjah. Siara nakatutan niyo anytime sambat simbasa imagtakbir kita niyo. Inyari rin ang mga salago-lago ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala. In takbir muqayyad, amo na long in takbir, hipagtakbir siya long niya puas-puas na sin sambahayang. Tumagna siya, hapanagnaan niya adlawan sin, adlaw hari raya, atawa ka na panagnaan adlaw sin, adlaw Arafah. Doon puas sambahayang subo, siara na in magtakbir kita niyo, sambil mabot long ni in hikatu adlaw pagbahason ayyamut tashrik, sambil pa waktu asar. Inyat to pagbahason takbir muqayyad. Inyat to in waktu niya puas-puasin sambahayang. Sa sumagawain takbirul mutlak tumagna biasin kahapon adlaw ini makadyarin na kita niyo magtakbir kuno waktu kabayaan sin kita niyo. Sarta hapag takbir mo yan inyan hipagbak mo ring karayawan niya. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw qiyama. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا الله يا رب العالمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما
فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنكد ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.